Lakban samlang no kari Iran yaki bom nuklear syaki kenhun seng le no kum kaseng Hamas Hezbollah bat ka kenhun seng le no Houthis kumba kapau syaka perthai bakari Iran kadai kawai na kiri balak kersan rat ba yaki kenhun le no baper kamtam kibadon hapo ke Middle East kentup ya kaseng le no Hamas nang ta ka Hezbollah bat ka kenhun le no Houthis kabadai napo kari Yaman menta kasih baar kala berngam tenge bakala ban samno syakiwe pat yakum kita tiar nuklear bom lada ka jingther kari Israel kam sang eno bat ban penkut no ya ka jingate soskolar ban om pensapryang yakin nuklear bom katai ka jingkren kabalawan napo kari Iran kala ban bu jingma yakiri ka perthai bayo le se kari Iran kan penpoi yakum kita jaj bom syaki kenhun sengking atiar baper kibala ban bu jingma ya kiri jongka perthai nakal yang kari Israel ka China bat kari Amerika baro kilakot ya kiri upaj ba ban penkendriano na teran namar ka jingting na ka jingyai ki step ha ka jingya kan at ka badang ya hapreng ka Iran bat ka Israel kabala ban kelalong ka thma ka bapura hakini kisi ki ban sawan hakas ngin kong ki sipai ya dari jongka Israel IDF kila penmi ya ka jing maham ka batenge lengba ki social media hakaba kila kentu ya ki nong shong haki benta jongka teran bakin pet no mardor ka khobor ka bala penmi da unong kren jongka IDF ubakren hakaktin Arabik u kolonel Avice Adre kalakdo ya ka jing petai ka balajan yaki hakatiga jaka bat kala pen iya kaktin bat kasur kabala penon kam ya kijing maham kibala penmi syaki riu pajba kajing kentu ban pen kenria ya kibriu kabak lempat jujia menoru kawan hakapor baka jing yaki sipai jongka Israel hapo kari Iran kala sedang hakasi thoding rengkat bat kijing hertma ya kijaka senan nuklear ka Iran kisipai Israel kilakam bakila yok ther ya kijaka kari Iran lengba na suny kentup yaki jaka bakongsan jongka umpnyang gas batkin namding Presiden jongka Amerika Donald Trump ula aidak yaka jingla bandon katma daka jing maham kabashir kai haka turut utrom ula tho daka boong baro kidai ban penkriano mardor na teran utrom ubadange simeda haka jingelang jongka G7 ula maham baka Iran kamla bandon yaki tiar nuklear dakaba penken mau biang yaki jing persya jongu kabala slemha yaki jing angnut jongka teran ban sena atom bom tadba utrom ulas sange ban pentikina yaka jing don kiti jongki sipa US haki kam jongka Israel ulong haki nong tok khobor tang sumi nangne ngin sale hendrei ngahap ban mi no nangne ka embassy jongka China hatelef kala penmi ru yaki jing peta ban penkeri ano dakabak kentu yaki nong China ban mi no na Israel lengbaki kendo sha Jordan kloi kat bala dakabak do yaka jingkhang yaka suny jongka Israel bat ka jingjur jongki jingya kanat ka embassy kala mahamru bakan nang kiu ka jingyap jongki riu pajba bat ka jingsniu ka jingshong shngan kat baka Iran kala maham daki jing maham ki bashir khai lada ka jingele ka dang bateng hakas ngin kong kateran kala berngam ban weng no yalade naka jingyate ban om penprang sam yaki tiarele nuklear unong aktin jongka sorkar ulong baka Iran kadang perkat ya baro kilap kilenti haka jingshai jongki jingsha thombor haka Israel nadu baka jingyale kala stang haka sngi thoding omduna ya ka arspa arpsangut kibreu kilayap ha Iran kibabun kidikiriu pajba ongka khubor jongki he ka Iran kibor sensyar jongka Israel kila itu bakidon arp sangut kibalayap nakaliang jongki bat palat sanspa khnai phongut kibala mensau